Kecil-kecil nih ya. Kecil-kecil nih ini. Iki dicuci bersih lho, Lur, luwe. Semuanya pokoknya. Lomboknya digoreng. Beli. Santannya masuk, Lur. Ya beli. Iki Lur, mantap jangan kedua wadah, Lur. Lur. Wih, Jan. Jang, jos. Lur, bareng Babe maneh sama Bu Li ya Lur ya. Hari ini Bu Li mau masak lodeh apa Lur? Kluwe Be. campur gude Lur. Oke ya Lur ya, ikut Babe. Nguncai anu Lur, luweh Lur. Ya. Oke Lur ya. Buri sekarang bersih gudenya, Lur. Ya beli. Gude itu kayak gini loh, Lur. Gini nih, Lur. Lah, kayak gini nih, kecil-kecil gini. Ini sampean ada enggak, Lur? Kalau ada dimasak apa, Lur? Komen ya, Lur ya. Sekarang Buri tak lanjut bersihin dulu. Oke beli. Gini loh, Lur, lek bersihin dibuangi gininya, pucuknya gini. Oh, Yang ujung-ujungnya gini terus di gini nih ada sembretannya gini. Terus gini nih, Lur. Ya kaya iku ya bersihin buncis. Buncis, korong. Sejenis itu, Lur. Lah tak kira koro gude iku besar bulik. Bakno kecil-kecil ya. Kecil-kecil lebih besaran koro, Mal. Koro iku ya. Koro ungu. Koro itu. Besar lagi ada koro kerupuk, Lur. Koro kerupuk. Kapan-kapan Buli mau masak koro kerupuk, Lur. Oh, ngono beli. Ya wis lah engko. Banyak di pohonnya Buli itu, koro kerupuk itu. Belum ambil. Tunggal, Lur, pasti masak. Dan penasaran dulur-dulure beli. Koro kerupuk. Luwe dipotong-potong gini, Lur, disembret-sembret ini nanti biar lemes, biar nggak kaku. Beli. Kecil-kecil nih ya. Kecil-kecil nih ini. Wis, Lur, wis mendidih airnya, Lur. Mau ngerebus gude. Biasa kasih garam dulu. Lama apa sebentar? Sebentar ya. Lur, bumbune lodeh kayak gini loh, Lur. Ya beli. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok keriting dikit, lombok kecil pedes. Terus gini tok, ini nanti digoreng, Lur. Habis digoreng diulek. Oke. Dan nanti dimasukin laos, masukin belakangan aja. Oke beli. Gudene dempuk, Lur. Beli. Diangkat. Terus gini aja ini nanti di lodeh, nggak usah terlalu empuk, nggak apa-apa. Ya beli. Nanti masih direbus lagi. Nah, wis sumek, Lur, banyune. Saiki ngrebus kluwe, Lur. Gantian ya. Gantian mau gude saiki kluwe. Iki wis dicuci bersih lho, Lur, kluwe. Semuanya pokoknya. Masih godene ya wis. Dicuci kabeh, pokoke direbus wis dicuci kabeh, Lur. Ya beli. Kali ini ketoknya agak lama ya. Heeh, agak lama, ada 10 menitan ya. Oke beli. Luwe wis empuk, Lur. Ya beli. Pintas. Lomboknya digoreng. Ya beli. Nah, ini sekarang lomboknya matang. Ya beli. Ini, Lur, bumbune lodeh mau tak ulet kasih garam dikit dulu, Lur. Ya beli. Ini ya.
Sekarang kluweh karo budene masuk ke mancine lho. Oh, berarti langsung aja Oh, Bule ya? langsung bareng terus sekarang kasih bumbu. Ini bumbunya kasih air dikit lur. Ya Bule. Terus dilebokno rene lur ning sayure kene. Oh, berarti anu sama airnya dulu ngono Bule. Airnya dicampur sama bumbunya dimasukin gini. Nek kurang ya tambahi airnya lur. Ini. Oh, soalnya nanti biar nggak nganu Bule ya, biar nggak terlalu penuh. Soalnya nanti ada santannya ya. Men enggak kebanyakan air. Ya Bule. Jadi kayak nyemek gitu Bule ya. Nyemek ini ngerebus. Untuk rebus airnya ini biar masuk bumbunya dulu. Nanti udah masuk bumbunya baru dikasih santan. Sekarang dimasukin penyedap, micin, gula dikit loh. Nanti kalau kurang asin tambah uyah. Garamnya terakhir aja nambah ini ya. Nambahin. Makan nguleknya sudah dikei lor. Sudah ada garamnya. Langsung masak lor. Ya Bule. Aromanya lor, wis menggoda. Apa jenenge weteng? Menggoda selera. Menggoda selera. Santannya masuk lor. Ya Bule. Sudah matang lor sayurnya anu lodeh anu gude karo kluweh. Ya Bule. Bismillahirrahmanirrahim. Aromane sedep. Goreng kerupuk lor. Ya Bule. Sekarang goreng tempenya loh. Tempenya wis mateng, tuntas. Goreng ikan asin layur lur. Iya Bule. Goreng lur, mantap jangan kedua wadah lur. Cocok karo lodeh ya. Cocok. Jangan alam Bule. Sudah matang lor, layurnya lor. Ih, Jangan aromane, jangan menggoda kayak. jelas sih. Lur, lek masak buli wis selesai lur. Ya Be. Ya, masak kaya apa mau lur? Lodeh. Lodeh kluweh karo Gede. Gede. lawe komplit lur. Kerupuk, tempe, Iwak. iwak asin lur, layur meneh lur. Wih. Ora top to lur. Wis saiki babe karo buli madang sik ya lur ya. Ya monggo Be. Sik lur. Ya buli, gimana buli? Sayure. Ya. Sayure kah didik be? Kah arep didik arep wis Sing akeh be enak. enak trae lho kuwi. Mangan niki Porsine. Yang penting komplit Bule. Mau tangane wis iso buli. Iso ping 7. Sing mau Sayure ping sing dawa. Coba lihat dulu Be. Iki lho lur. Sik. Porsine babe iki lur. Delok. Wah iki. Mantap lur. Wih, heeh. Jan. Monggo lur. Monggo. Babe arep buli
madang ya Lur ya. Iya. Oke Lur, monggo sih Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lur, maam Lur. Jang, jos. Mantap Lur. Mantap. Iwak asin nih Lur, mantap Lur. Wih, tenan be. Enak ini Lur. Renyah kemeriuk. Alon-alon naik. Top Lur. Sedulurku duwe sayur ngene iki. Coba dilodeh kok bulik iki Lur. Ya. Ben roh rasane piye ya Lur ya. Rasane mantep tenan. Gurih. Cokro iwak asin. Mantep Lur. Iki Lur, garaknya mantep Lur. Lah iya, Yang bikin mantep seperti ini Lur. kayak besar loh. Sayurane Be. Oke, aku beli. Kepen nambah sendiri Lur. Delok Lur, suapane babi iki Lur. Wah. Mantep tenan Lur. Top. Udah sederhana, lawa ya sederhana, tapi nikmate Lur. Enake piye, Be? Ya tenan Bu Li, enake ganggur. Alhamdulillah Lur. Babe karo Bu Li lek madang wis rampung, ya wis wareg Lur. Tetep babe karo Bu Li ndongane dulur-dulurku kabeh di mana aja berada ya Lur ya. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun.